Poštovani gledatelji, prekidamo program zbog izvanrednih vijesti. Imamo javljanje prvog čovjeka na Marsu. Ko mi je rekao da Mars je daleko, pakiram kope, mijenjam planetu, pakiram raketu. Sicam ove zemlje sistema problema, na let spremam jer spasa nema, sve što trebam za sunce gremam, ne mogu čekati čas. Pritisniku, ciljaj na Mars, tamo su plaže, more i kaže, nema tu nade za nas. Došao je i taj dan, nema nam te dan, čas koji će te pomnimo su kući laciram, vraćam se kući, rekao da Mars je daleko, pakiram kope, mijenjam planetu, pakiram raketu, će za kilometraže, jednome smjeru, nije daleko, ko vam je rekao, srećem na plaži, gasim raketu, svemirske raže, u mom brodetu, galaksije blješte.